political reality da ako isan bro 1947 ki pung tara ma khai da flag khai gala Indian independence 14 August India Manipur independence phange Indiana 15 August phange ako ki ne independence phanga matung da constitution seme da pan jaw da bro aphaw bam yor hangni khum ngam bro drafting committee da su nagari su yawi kuki ki su yawi maiti su yawi maiti ngak sem bro constitution ba lo yawi ni adugi semi bo constitution matung na vote tawre 1948 India vote tawdri India constitution laitri akoina vote tawse 1948 adult precise the base tawri highly democratic vote paisa ka chana bolte paisa ka launa bolte ne fajan thada na gajani ne ada seat jakhe umdo lebasi da maiti pang seat ohum yawri ha thameni adagi singi seat trani pa adi maiti ki kunthra adagi education ka commerce ka ni punna jakhe umdo ne assembly phame phama ba assembly do madu huji ke assembly phame jigu mona te city maning tamale pa ke assembly ne ba yam chawasan status ko 1948 da 49 da tin gre yare pare chai matang je to je ba ati hainer gum je ba 49 da tille bharat ta city political reality di sumdra ne pulle parsi step boy territorial council la union territory la state 1972 phange state phangda maidi pangan jibu ke am yaw gi ke khuyom to bro adunu bu ahan do chief minister alimuddin woi natro alimuddin ro ba chief minister bu ji kana lai ge loi na maxi mai drink ka tari loi na ba alimuddin ji history de lo tho kadra ba adu jo karam ba state ta karam ba status chief minister woi no full fledged statehood sibu political asu bari reality natro ina sajan bro kugi jo si naw sina pai iba mai ni ibra ba yai je ibna te na sina political reality